Nord Kivu Bunagana bana installer abo population, Goma bana installer abo population, mpaka gisi banafika maeneo za Sud Kivu zote bana installer abo population. Alors hatupende bile vitu bifike huko. Tulisha kuamua na Mungu anatuamuria na mababu zinaturuhusu sasa tulibere le peuple yetu yeko kule. Mouvement PLTC inacheza kabumbu katana. Depuis juzi tunapika pale na tunarekipere masira. Yeye inaongozewa na commandant secteur Tapis Rouge na Maître Accent Ombeni. Alors, kwa hii PLTC kuna wika huku mu territoire ya Walungu, tuko na imani kama msiku kidogo tuko na kanyaka Bukavu. Adui Kagame, ujitayarishi. Tuko tunakuya kule. Tutafete na wewe mafete zimoya pale kwako. Sababu turose trop. Na tunakwambia kila match yenye iko na ale inakuwa na retour. Tunaingia kwa retour. Majeshi mko tayari? Ndio. Mupiga Kagame? Ndio. Mko tayari tupiga Mnyarwanda? Ndio.